Ka kanhuni lakai football jung kisamla kan the jung ka jala kibaduna ka bor UI. Haka janmit jung ka khatar tarik jambang arajar arpaulai. Kilami na laka jung ka jala ban leya shimanta haka lempung lakai football ka ban salong ha Jamshedpur Jharkhand. Ia kate ka lempung ka balatip kum ka National Blind Football Tournament. Ka bapeniai da ka Indian Blind Football Federation kan sedang nadu ka khat hanyo tarik hadu ka arpau tarik entau benai. Ia kane ka kanhun ka badan prangut. Layalam da ka samla riban lin lengdo ka bade ka kapten harengkat usamla yaishan lang dekhar kum ukuj. Habayo banyak keren berkasamla riban lin lengdo kalai thu baka jingyo ban leya shimanta hakate ka tournament kadai lengba ka jingyo rong na ka North East Zonal Tournament kabala long ha Arunachal Pradesh hakba hakate ka tournament kilarem da ka site ya ka jingyo kun final persya ya ka Nagaland namar ka jingye ya ka ne ka jet jingye lekai baru ka mensim ka batrang ban kiu shaprang wala kimyo kino ki jingarap here kini ki samla kilai senyang pramaki lengba ki scholarship baki yo na school hak baki lapoi syadu kana ka kerdan ka bamenta baki yo sendan man mi khmat yala ka jong ka jela syakate ka lempung ka ban salong ha Jamshedpur ki weipat kini lekai ki ban saya shimenta hakate ka tournament ki kan thup ka samla Denika lengdo Riwanda ka mukhim Wanrika be Shailenti thongni Saint Mary lengdo bat ka ibada hun lang mautho Tati ka kerteng jonga kade I riban lendeng do ka kerteng jonga de shan ni sekui Wanri kerteng jonga de Wanrika be you can introduce yourself kerteng jonga de Wanrika mukhim kerteng jonga de yaishan khar kani kajing mi jongi menta ngimut ban yale shimenta haka IBFF and Indian Blind Football Tournament National Tournament kaban salong ha Jamshedpur hapo Uttarakhand kajing lekai kan sedang nak du khatnyo tarik hadu aku tarik te kan thup lang bat kan thai bat shinrang aku south diki jalan kalengga India kinwani shimenta lang te kajing yo jungi banyasim benta hakan ka national tournament ta ka dealing baba nyasim benta menta uslam kadon ka North East Zonal Tournament hapo Arunachal Pradesh te yo banyari sim benta hakatu ka tournament but hakatu ka tournament pade ni poi shaka final but ni poi runners up te lingba ka tu kajing le kai jungi hang tu tingi yo men sim namar ba hakadu tournament wat lang ni poi runners up ru handai yo ru ko ka personal award but ngayo you most promising player na po ka jala jungi te kata kapen I men sim shu yang ni timbangin yali sim dapat hakan ni ka national tournament ka bangta kisundang ru kidan ki bani sim banta te ngi pamita ni de ki team ka ki oh it's ni represent ya ka jala Meghalaya te haka blind football hi ni don haka ground ni don sangut ki players te kawai kalomba ibayo inang tu inde tang I goalkeeper dei barokoi kende ki khana ki bom I sudah but barokoi ki players kin ngin haban blindfold barokoi ki players dei lak natang I goalkeeper inde ibayo I kai tingin don pada sa amut ki substitute bat ki coach bat ki goal guide ruken ki ban guide ki khana por bayal kai ya kapamuntahi sa mikam patyo jingarat nang nanguru amar barot ko hi ngidang de na ba kuliah school but balik college te niya panlang hi kunde naki scholarship ki bangiyo niya panlang hi barot khandiat bat kumtang ya pandak panginyal yale kinta syate ke re nangnu mikam pat yo jingarat mal hapor bang niyo jing tip ru bang qualify ban yale sim benta ya kan national tournament ru niyo jing tip ru dang haki khandiat kor tingi klampat yo kin sa bangin litni syaki ahe kan per kampun sa haba habang ya sim benta tu sisin hapo kan not is zonal tournament mo barok hi ki team most of the team kinang de ki news ki bathamai sudah but hakatu ka poru por bang yale sim benta barok hi ni klam yo banya practice rengi syale kuntung yo ni shakhot tengyale nya ngalum ngalang ki team barok tengyale te hakaban ya sim benta pat hakan ni ka national tournament ka bamenta kan long ka jingyakon ka ba kam yani namar ba habang yak yanu jol bat kiway pat ki team na kiway pat jela
pun laki kila day ki national players kila don ru kibal ada ki international players they kan day kaba yang ibat ni hapan ni persyang bangin ya penwan hakata ka level kaba bat ki we ki ni hapan persyang kan day jadi ka league